mi se događa u glavi koja je apsolutno savršena. Kao da odlazi pa dolazi. Kao da odlazi pa dolazi. Može li biti ono što nazivaju ideja? O, koliko vas je? O, oprostite. Ne, ti si preljepa, idemo. Dobro, dobro. Ti si premala. Koliko imaš? 12? Idi doma. Ti si pretjerala s fuksijom. Što je sve to? Slušajte, daću svakoj od vas da nešto naučite. I naučite sve što piše. Znam da mislite da je žena koja je to pisala bez ukusa i bez glamura. U pravu ste, ali svejedno naučite to. Les choses importantes dans la vie n'achètent pas. La famille, l'être aimé, embrasser quelqu'un cher. Ne. Nisam te uopće razumjela. Sljedeća! Probudila sam se jutros sa osmijehom na licu. Ja također. Želim reći, jako dobro. Sad te moram pitati. Kad bi morala izabrati košulju za izlazak s mužem, na primjer, kakva bi bila? Životinski uzorak. Kakva šteta! Marija nije imala tako dobar ukus. Sljedeća! Došla sam na audiciju. Kasniš 3 sata, draga. Da, oprostite, nisam trebala kasniti, ali nešto mi iskrsnulo. Ovaj posao mi je jako važan. Ja sam odlična glumica. Probajte me pitati što god želite. Dobro. U redu. Evo, čitaj. Znam da zvuči otrcano, ali ljubav se može osjetiti. Ona se može živjeti. Ljubav se može obući. Ajme, taj glas. Takav glas mi je u glavi kad zamišljam Mariju. Oprostite, jeste li vi ovo napisali? Naravno da ne. To je preotrcano za mene. Čekajte trenutak. Da. Ako bi morala birati između ovih cipela, koje bi odabrala? Ove. Ne mogu vjerovati. Dobila sam posao u Zagrebu.